مرحبا اولنا هم بخیر هاتن دوست اولا من دشوپینن و دخوینن ایدی باش تزانن از بر خراده کم از برین 5000 ساله پالا خواه بدن بالگه دنگ و پرزگیری کن خوین روزانه ده بدن آلیه کی و بقاسی 20 دقیقان گهدار بکن از ایرو جوارا بحثا چیروکا دو آلیتیا واتا و هیبرا گردونه بکن از دکارا تیکلیا دنابرا فیزیکا کانتوم و زمان مده بکن یعنی پرگالا پیکاته زمان ما پرگالا رابن ده دیروکا زمان ده اف اوله که و ام کرد جواکا ایجاد اولانه یعنی دوی ام آلا داپیر و باپیرن خواه زانیار لعرده ندن و خواه بکهینن حقیقته بگومان اف هیپوتزه که او جی نقاشه را وکریه اما بلکی جی قانون آوانا کردی و یا فیزیکا کانتومه جی همان حقیقتا گردونه تیمار دبن ام دست ببکن گردون بحرک بداوی یا لرزین آیه ام فیر بین دما ام لحیبر دنیرین اتومان دبن اتومان ده راکوکان یعنی کارکان دبن ویده جی لرزاندن هنه فیزیک جوره دبیجه کوانتوم منا هلی کچیک یا انرژی و هیبر دزانا من ده زمان جی وصایه دیدیتنه ده هر پیف معنیه که هلدگره اما واتا لکوره او دهندره تیپه ده بشارتیه از وی پرگالا کور یا کردی وکو رابن آفدکیم ده پرگالا رابن راده گلیله یک خاصا واتا هلگیره هر رادنگی هیا ده وی پرگاله ده واتا ند پیوه ده رحی تیپان ده بشارتیه همان وکی ده کانتومه ده چه دبه استک نای دیتن اما هر تشتی بلی دیگه هیا ام اولی کمک بحثا دیروک و سرپیهات یا فیزیکا کانتومی بکن او پشت قانون آوانا پیکاته کوانتوم او پرگالا رابن را هفری بکن جدایک بینا فیزیکا کوانتومی حتی به سر 100 سال 19 دیچه ماکس پلانک دما پرزگیری که چریساندن هیبر راش چراسر دکر تشتک فرق کرد وکی حتی هنگی ده ها زن کرن انرژی نبنابر ده حال پاکیتوکان ده بلاو دبه ناوی کوانتوم لوان پاکیتوکان هات کرن اینشتین، شویتر، هایزبونگر، بور اف راستی پیش خستن و فرحتر کرن ده اصل خوده یا امجره دبیجن هیبر پیلین دبتیه نه یعنی ترکی دبیجن olasılıklar yani olasılık debati debeytiyene pelin debeytiyene yani olasılık bel yani vaku tam em nizanın piçkekli küderiye ama dama em ve depivin pel de tabaka o encamek fer kefşti be evji diyardık ya digerdune de çavder encami dukhulaqine cevheri gerdune ne kefşti enerji, lerzin o tekiliye. Kuantum efferime gir. Ya rast ne heyber tekiline. Yani ji tekiliye kast eve. Momentum, ravş ya ji enerjiya piçike ki ancak dama ji tiştek din tesir dibe vataya kazançdike. Dama em pergala avana kurdi o pergala avana fizika kuantumi hevri dikin belki لگور زانستا فیلولوژیا کلاسیک پر غریبه اما گلگی دشپن هست کردی زمان 10,000 ساله لگور پرگال رابن را کردی نتنه آمیر را گهاندنی پرگالک دوالیته یا انتولوژیکه یعنی زانستا هینه و دبیجه پرگالک خوازایی یا دمینه آوانا گردونیه ده پرگالا رابن را ده هر تیپ رادنگه که یعنی را و بن را رکنین بنیاد ین واته
radeng. Ev heman veki kantuman. Menen enerjiye ne? Denge wan nine u naeditin ama yen her tişti kifdikin radengin. Dengdar lerzinin berdidin ve enerjiye ne? Denge a beyine, girine, xwayitiye, aidiyete, gemti kiçiktiye, spahiti serkevtine, pevenditi berdavantiye, o mazınti, stürti, delaltiye temsil diken. Radeng sabit, o dengdar herikinin. Em dikarin formüleyi busa nişan bikin. Sabit, komkirin, herikin, encame, wat. Ev avan bişiklek pir acep, dimine, didutiya, piçik komkirin pel ya kantumu. Em wan wisa formüle bikin. Belki baştır. Em wan wisa formüle bikin. Belki baştır wara fehm kirin. Piçik encame radeng. Codxal, safi, wataya sabit, ra. Pel, encame dengdar. Codxal, denge tevgeri. Ber, ali, o dem. Tabıqin, encame rabın ra. Derketina meydanı, ya heyber, o peybi. De Kurdi de, peyv, je enerjiya tipan didizin. De kantuman da, heyber, je tabıqina, pelin enerjiye didizin. Her duji haman tişti dibêjin. Ya nayeditin ya de ditin de xulqîne. Dîsa di kuantumê de dema piçikek tê çavdêrkirin fonksiyona pêlê ditebiqe. Yani çavdêrvan rastiyê kevş dike. Di rabin rade jî dema peyv tê bikar anîn wataya wê kevş dibe. Yani axaftvan rastiyê kevş dike. Haman peyv de têkiliyên cuda de watayên cuda bi destê xe. Yani bu guhertina bin ra û yan jî dengçêkerekî halê kevin di tebiqe o watayek nû digre. Ev jî diyar dike di ziman de jî problemek ya pîvandinê heye. Ya meعنeyê kevş dike ne peyv hişê axaftvan e. Li aliyê din alantî heye. Li hev alandin. Di kantumê de du piçik li hev tên alandin. Dema ji van piçikan yek tê guhertin ya din jî di cih de bandor dibe. Ji vê rewşê alantî tê gotin. Di pergala rabin rade jî radeng li hev tên alandin. Dema di peyvê de cihê ra, bin ra û yan jî dengçêkerek tê guhertin yekser wataya peyva kevin dikeve û watayek nû de afirîne. Ev diyar dike ku di nav ziman de jî alandina watayê heye. Ziman heyber û hiş. Cewherê gerdûnê enerjiye. Mena herî kiçik ya enerjiyê kuantuma. Cewherê ziman jî meعنeye. Mena herî kiçik ya watayê jî tîpe. Fizika kuantum zimanê matematikî yê gerdûnê ferîme dike. Pergala rabin ra jî matematika gerdûnî ya ziman ferîme dike. Yani di fizika kuantum de pel rastiya potansiyel heldigirin. Di pergala rabin ra de jî dengçêker wataya potansiyel heldigirin. Her du jî pêvajoya enerjiyek bêdeng dengdar dikin. Heke gerdûn zimanek be pergala rabin ra jî gerdûnek. Ez dizanim pir camerên di qada Kurdî de xwe otoriteyên ezmanî dihesibînin jî pergala rabin ra wekû îddiayek metaforîk dibînin. Ama bawer bikin ev nêzîkatî, nezanistî, faşil û seqet e. Ferqa di navbera hîpotez û metaforan de pîvandin û testkirin e. Heke teoriyek dikare were pîvandin û testkirin ew hîpotez e. Na, heke nikare were pîvandin û testkirin ew metafor e. Pergala rabin ra
نباوری هیپوتزه. حتی بیامن استا هیپوتزی جزی و دربازگیریه او راستیا زانستی یا آوانا پیکاتنا زمان میه. جبر کو حتی یادا باشا گوتنی زانستا زمان به هیپوتز عمر کرتن. سبب جی اوه زمان جی قولین دوباره پیکتی اولی کلیناوی پر سهله. مینک ده کردی ده رادنگاه هل هیا. ام رزناوه کی جی پیوین جی رادنگاه هل دست بیدکن چه دیکن. رزناوه درش چیکن. 20-40 پیو چه دیکن. هکه همی واتا بلندی و بقدرتیه و ده بیجن و دمی اف هیپوتزه در بازی که مدل اک زانستیه. یعنی وحاد بیواندن و تذکرن مدل اک زانستیه. نه هکه تشتی کسانیه تنه ام باور دکن جباوریا خود آخوین و دمی او متافوریک. بنیرن ام demek پر kurda gahatın astaki kanunun avana kurdi uyen fizika kuantum hevri bikin. O şibhandının dinavbera wanda derxil meydanı. Ama ev nifsat sala heci zamanzanın xoye kurdi dibinin bekir, ko ve müjilin. Heci nikaşa eti devyaya yanna. Da çek bu ayı ten xwandin yan be ayı. Peşgirin zayendi. Veye yan diye ne kadandına. Başta sebep çiye? Hon dizanın. Sebep rebaza şaşa. Rebaza şaş te nabe encamen rast. Dubare bejim. Her xebata rebaza hali hazır وکو کردیا استانداردیزه کری او اکادمیک دفروشن ما وره کرن جزاره رزیدتر تشتکی نادا زمانه ما افقاس قطعی او میسوگر تاخد ام دیسا وگرن داباشا خواه ولن ام تشتکی وسا خیال بکن بلکه جی زمان گردونه او یه مروف جهامان رای تیمار دبا فیزیکا کانتون جوهر هیبر او پرگارا رابر راجی جوهر واطهی و دبیجه. دبکو دنابرا ذهن مروف و یا گردونه ده گریدانک نای دیتن هبه. جبرکو ام هولدانا خواب واطه گرنا گردونه نه. کوانتومی گوت ده گردونه ده تشتک نقطعیه. پرگارا رابر راجی دبیجه ده زمان ده تو وطن مطلقن. هوان من ده شوبینن باش دزانن. از هر ده بیجم ده کرده ده پیوین خوری نین. ده سردما میتیولوژیا زاروکن روژه ده گوتن زاین بخواه. وگرا می او نیر یا دنابرا زا و رای ده به پرگالا رابر را حیات پیدا کرد. جوه سببه رابر را پرگالا جنوب و جاندنا فلسفه یا دنگ هاتی جبیر کرن یا زمان کردیه. رابر را واطیا گردونیه و کوانتوم جی حال هیبر یه و واطیه. به وگوتن اگدن ده پرگالا رابر را ده رادنگ جوهر واطیه نه یعنی کلیلین هینه نه. ده پرگالا کانتومه ده جی ev kiliyle وکو لرزینن انرژیه با آوای هیبت دین دیدن. دواته ده هیبر ده هر تشت لرزینه که. او بلکه جی نوه و لرزینه رابه. هکه گردن پیوک به ام تیپن و پیوینه. هر تیپ لرا بن رای خواهد گره. از دزانم مجارک کمه گرانه او و گوتون آوشی زحمته اما وکو آرشیوه کی دخوازم جه داهاتویا کرد را دینم ویدی
هیویدارم ددمن پیش ده ev bibe sebebi pêşketinek pir mezin. İro bi xatirê we heta bi hevdîtinek din bimînin di xêr û xweşiyê de.